بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So, alhamdulillah mga palanguan sing kami haaka masin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari na isab kita numiyawot pawakto sing kita niyo amo inlang tawakto ipagdirihil pangadjian si mga karuhan dia tempat mulia ini salta yan kamu yaong kamu imaalok ha lang tapamayway sing kamu minsan na kumandaway ring ha amon TV insyaallah subhanahu wa ta'ala makapasampay ang karuhan sing kamu sin pangadjian lang ta tumaytay ring ha ini laton mon pakawaywayan sing kamu muna mga kami kamaapan ha mga sila amon yan kamu imaalok biyayaon biya natarasaw namun waktu pagtigdasing kita niyo pasal sindi tam kontrol lang tinamun hal biyaon ini waktu biya imuulan-ulan sarta na matraffic namun lang talalawayan sababin ni biya mga natarasaw mga lang ta pagtagdasing kita niyo dali niya yari biya yaonin guro kalasahan amon ni kato ni pangadjian kato niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala na akong palukay itok bagong kapatot guro kalasahan amoy indimil kato ni pangadjian na mahapon ini apadiharan sin maudo amon lang na paglano sin pangatayan tukbal ko in kapatot haambok manghud ko guro mulia way narukaing din ka na Sheikh Abdus Sabur Muhaymin Shakili falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Jazakallah khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, musyahidin al-kiram, urahibu bikum ajmal tarhib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mga katawtay manghuran, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iman pamudji amuin yari na isab kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu makapagbay mata haamuin labay TV biyayan na ini nikmat dahing Allah subhanahu wa ta'ala pagsarang sukulan tanyo kaniya. Alhamdulillah mga katawtay manghuran masi kita niyo yari halaw man sin bulan Ramadan bulan mabarakat amuin yari rendi haini in karayawan kamumpaatan dunya labi lubadlaw akhirat mahasil tanyo apabila kita nyo maglugto huminang sin kabayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran in bulan Ramadan ini piyag bahasa siya madrasa hati niya pagpangadjian sin kita nyo mga bariman hasupaya kita nyo mahinang mabuntul pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpabuntol ini mga katawtay manghuran in ini na kunsi sin katan karayawan dunya labi lubadlaw akhirat dahil ha mga salaggo mga katawtay manghuran pabuntulong sin kita nyo dahil di hagin hawabarantan nyo hasupaya kita nyo mahinang manusia amuin tao nagmamabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pangatayan ini hangkan na in pangadjian tanyo hawak tumapon ini paglano sin pangatayan amo in pabuntulong tanyo siya paagaron pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Luqmanul Hakim mga katawtay manghuran in siya kakisatan niyo na in kaaunan niya nagihinang siya biyayan aon boss niya hambuk adlaw dia aksiya magsumbay
kambing. Ampas siya biyaitaan, dihilan kako in amuin sarayaw-rayaw bid'atain, dua, dahin doon na kambing yan. Nasiyumbay na sin Luqmanul Hakim, dahin doon mayan, pag-uus niya siyumbay, uno in kiyawa niya bilang sarayaw-rayaw, amo na in atay iban sindila. Pag-ubos diak na isab siya, pagsumbay ikaw lang niyang buk na isab kambing, dilan kakuin, sangi-ngi, dahin doon, dua lang niya, hakambing yan. Siyumbay na sin Luqmanul Hakim, pag-ubos ang panyakiyawa in uno, atay raiwan sindila. Na inu-inin nakura niya, ay ikaw na diak pa kau kain ay paparilin sa rayaw-rayaw, hindi mo kakuatay iwan sindila. Biyayaon damikyan, sangi-ngi, atay raiwan sindila, unuhangkan. Unin aki sin Luqmanul Hakim, law niya, laysa syai'un atyab minhuma ida taba, wala akhbasa minhuma ida khabasa. Wairuun na law niya, lumawiin dayaw, hadwayan atay iwan sindila, apabila mintol, dimayaw sila biyan, niyakad pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piya kaya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan wairuun na ngumi, lumawiin ni, beng hadwayan apabila kimangiin pagpakay kanila. Wal iyadu billah. Matan mga kataw tayo manghuran, atay ini muna-muna, sabab in atay ini jantung na itong si mga ulama malik king in katan ang gauta ini ini sundalon niya biyayan. Nawang kumangi in amuin nakura, mara in amuin mga babaan niya katan. Sambat hi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sabab karna mga kataw tayo manghuran, dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pangatayan ini, amuin unod kumpul ini mudghah, nyanan si Rasul sallallahu alaihi wasallam unod kumpul, dugo kumpul biyayan, apabila dimayaw na ingkatan ang gautabaran, kakahinang biyayan. Apabila isab kimangi in pagpakay kaniya, liuunan sinlummi na dahin dihay ni kumangi in katan, magad na muna indila. Magad na muna indila. Sabing dila, mga kataw tayo manghuran, in iyan na tiyaon tanda sin batin, sin pangatayan. Sumaksi siya biyan. Bang unong inluon, halom sin pangatayan, lumahil siya hakabtangan. Ang kanang dua ini, agun-agun, nag-aabay mga kataw tayo manghuran. Nabang tanyo ini, kalanuan mga kataw tayo manghuran, amuin pangadjian tanyo, hawak tumapon ini, insya Allah subhanahu wa ta'ala, matarbilang kita niyo, sarayaw-rayaw na manusia. Sawabin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis na kan Abdullah ibn Amrin radiyallahu anhuma, piya nga subuhan siya. Qila ya Rasulallah ayyun nasi afdal. Ya Rasulallah isiyo mga manusia yan illabi marayaw. Hati niya labi mataod karayawan tungbas pahala mataas in darajat. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan. Subhanallah. Katan amuin malanu, amuin makhmumil qalb, tungod pangatayan ini, iban sin sabunnal in dila niya bang magkabtangan gayan. Nalong si mga kasahabatan, ya Rasulallah, sadukul lisan na'arifuhu fama makhmumul qalb. In sabunnal in dila niya magkabtangan, kaya hatiyan na muna lang, kaya ingatan na muna. Sumagawa uning maksud sin amuin pangatayan malanu biyan, makhmumul qalb. Pangatayan malanu, uno mga di namutod kahampatan kahatian diyan. Piya nga sunil, uno ya Rasulullah, in kamaksuran tudyan. Nabita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya sahih, huwa taqiyun naqi, la isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Subhanallah. Pangatayan aun kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya pangatayan niya magad
pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di matangkis imaani beng hakahukawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naqi malanu sutsi. Subhanallah. Sutsi mga kataw-tay manguran. Wala isma fi. Wairuun dosa halong pangatayan yan. Di pagluunan sin amuin kahukawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala baghya. Pangatayan wairuun kutti. Wairuun astul. Pamanta. Paamuin tayo manghud niya Muslim. Wala ghilla. Wairuun igil. Bukal. Amuin lang ta pangatayan mangi patay manghud niya. Wala hasad. Damikyan wairuun jangki. Patay iku-iku patay manghud niya Muslim. Subhanallah. Maitong kita mga kataw-tay manguran sa rayaw-rayaw na manusia. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na mga kataw-tay manguran, in pangadyan tanyo, hawak tumapon ini paglano sin pangatayan sa pakaradyaan dakula. Maitong kita sa rayaw-rayaw manusia amun nyo muhut-muhut sin tiap-tiap hang katawrang kato tanyo. Sabab mga kataw-tay manguran, indua ini pangatayan iban sindila bang ini dikta pahuntulun pakabayan sin Allah Ta'ala na misan kita magpupuasa, misan kita magsasambahayang makuhila mga kataw-tay manghuran wal iyadu billah. Diog tanyo na yung kisa sinambuk babae mangi magpangdaigbay nung sin mga tao biyayan kampung niya, innaha sawamatun kawama. Ya Rasulullah, insyayat tulaw niya, makusog magpuasa, makusog magsambahayang. Sumarawa, in kaaunan niya rita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. In siya, apinal ka jahannam, hadlaw kana. May taunuhangkan. May in sabab niya, tu'di jiranaha bilisaniha. Sabab sin, magpagbinsa na niya in amuin pangdaigbay niya sindila niya dila mga kataw-tay manghuran ipiyakay niya haamuin lang ta di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala magbisara lukat lambing bisara mangi pamumung amuin luog lama pangdaigbay niya misan siya magpupuasa magsasambahayang in siya halaw mapinal ka jahannam wal iyadu billah. Hangkan na mga kataw-tay manguran indila ini subay amuin hati niya pabuntulun tanyo biyayan. Labi luwa na in kita niyo nagpupuasa biyon halaw man sin bulan Ramadan. In bulan Ramadan mga kataw-tay manguran in ini pag amuin lang ta pagpapraktisan sin kita niyo biyayan. Pagtahon siya hati niya dendi kita niyo magpabuntol sing ginhawaran tanyo. Bang kita niyo po asa na pabuntulon tanyo dila tanyo bayan. Di magbisara sin amuin lang ta. Di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makuhila in po asa tayni. As-siyamu junna sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In pagpuasa in iyan taming mga kataw-tay manguran. Piarag busin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapagbunuan biyayan hati niya di kau kugdanan sin kamumulahan dahil sin mga budjak sin amuin uno-uno na makamula biyan bang masatan ni punglo biyayan labi no ba na adlaw ka na kanadlaw akhirat taming day nga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagpuasa malam yakhriqaha salugay di niya pa busluton in taming yaon nangasuboy mga kasahabatan bima yakhriquha biadin inhika buslot sin taminyan pagpuasa yan sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikadibin aw ghiba sabab sin pagputing atawa paglimot biyayan tao puasa magputing atawa maglimot in puasa niya makuhila mga kataw-tay manghuran sa panton amuin tamin niya to mabuslot
hati niya maigin pahala mga kataw tay manghuran. Amo na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mataud magpupuasa wayroon mahasil nila dayng hapuasa nila buat malaingkan uhaw raywan sin hapdi. Nung sin Anas radhiyallahu anhu sahabat masama man zalla ya'kulu luhuman nas, wayroon nagpuasa in tao apabila misan siya puasa yadto siya kimakaon sin unod sin taymanghod niya, hati niya indila niya way niya ralianuan dayng haamuin pagbisara sin amuin limot inibiyayan. Nabiyan mga katawtay manghuran, hati niya in pagpuasa inibiyayan, papuasahon in katan ang gawta barandayan. Bukon sadya tumahan sin hapdi iman sin uhaw biyayan. Sad ini na itong sin mga kaiwanan salafunas salih, sambat nila biyan, ahwanus siyam, tarkut ta'am wasyarab. Sakaan gaan na pagpuasa, tinggalan in pagkaon iwan sin pag-inom, tumangka dayng hayan. Saraan gaan na yan, sabin ka maksuran to sin pagpuasa mga katawtay manghuran, amuin makahasil kita pag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin katan ang gawta barantay ni paarunta pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, paanirunta patangkisunta dayng haliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naikarwa mga katawtay manghuran, amo na laong ta in pangatayan inibiyayan. Amo in sa halga-halga, sabab bang di mayaw in pangatayan na dumayaw na sampay in dila biyayan. Pangatayan mga katawtay manghuran, amo in lanuan ta dayng hasakit niya, igil, jangki, astul, kuti, patay manghud ta muslim biyayan. Atawa pangdupang biyayan, pangakgal, lanuan ta mga katawtay manghuran, day nga katakaburan in pangatayan tayo ni. Bang kita mabaya da amu sumud palom sin sulga damikyan amu sabab karna in Rasul sallallahu alaihi wasallam na hambuk masa biyayan long sin Anas ibn Malik radhiyallahu an in kamilong niya naglilingkod-lingkod iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In Rasul sallallahu alaihi wasallam iniyan kanila biyan, yatlu'ul an alaikum rajulu min ahlil jannah, dumatong kanyo biyayaon in usog tausul ka. Subhanallah. Pagkita nila di matong nahi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, basa-basaan yung pungot niya dahing hapagwuduan, diaraan yung sinyelas niya kaya kamputan sinlawan niya biyayan. Hikarwa adlaw diat pura na risin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong kanyo biyayaon in usog tausul ka. Pagkita nila mo rin tauyaw ni Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Hikato adlaw damikyan diat pura, pagkita nila in tausul ka pag-iyanan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Subhanallah. Naraindihay ni na ajaib in mga kasahabatan. Sampay hambuk bing kanila hi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an. Hi Abdullah yurong niya riyan pagtindog si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law niya bunal to law niya biya mga aun mga piyagdiskasan na aun haywan sin ama ko na mangmanjari law niya dumun na ako kay mulaw niya halaw sin tu adlaw biyan. Doon na kulaw niya kayo. Masab aon biya mga barsalahan hantara na mawiwan sin ama ko biyayan. In maksud niya yat mga katawtay manghuran, ingaton niya. Bang uno in hinang ibadat sinambuk sahabat yaon, bang mayta yari paha dunya siyaksiyan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tausul ka. Subhanallah. Biyayan ng kaaunan si mga kasahabatan, bang aun karayawan karuwan nila di sila makatahan, bang di nila kaingatan sampay kaanggaw taan baran nila. Biyayan mga katawtay ng uran in subay mahinang kita nyo biyayan. Labi luba rin di alaw man sin bulan Ramadan, bulan amun mahal ka turin waktu niya, subay di tanyo lupasun sin kalalamihan. Masa tanyo ni mga katawtay manghuran, yari rin di hayni in kalalamihan. Na in mga kalalamihan yan, patangkis-tangkisuntan nyo na
concentrate kita ni mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibalik ta ni pakis sa mga katao tay manghuran, yadto na hi Abdullah, kiyadto niya nabiyan. Nalaw sin amuin sahabat isa di Nabi Waqqas, okay lang niya, din na kaulong niya kaku biyayan. Halong sin tu adlaw biyayan. Dahil doon mayan, panagnaan adlaw, doon biyayan, mayroon kita niya biya mga nakabidda biyayan. Mayroon biya mga nakabidda. Magsambayang dahil sa magpuasa biyan sa, mayroon biya mga nakabidda biyayan. Hikarwa adlaw damikyan biyadtura. Hikatu adlaw sampay unaw na niya biya, mayroon din sa blaw niya. Biya mga nakabidda ibadat. Na sampay biyita niya na biyan, hikatu adlaw mayan, way man kita niya uno-uno biyayan. Buat malingkan law niya, inusog ya unlong niya, sahabat yaon, way pagkanukan ko kanya kabtangan mangi, marayaw sadya. Ang niya tinakin niya. Narain doon mayan, ikatuad lawlaw niya biyan, inmaksud ko lang niya, tudmatan lang niya, umingat ako lang niya, sinhinang mulaw niya. Sabi ni kaulaw niya, alam sintuad law yato, biyeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong kanyo biyaon, inusog tausuha. Nakatulaw niya, alam sintuad law, ikaw sa diyang kita na mo. Na umingat ako law niya, sinamuin, ibadat mo. Mangmita ito biyayan. Nalawang sinamuin sahabat ini biyayan, ma huwa illa ma ra'ait. Wayroon dalaw nga biyan, amuran di makita mo ka ako biyan, normal dalaw ni pag-ibadat ko biyan. Biyarasin ka matauran biyan. Biyat tulong niya biyan, nanaikod na siya. Hawak tumayan nanaikod siya, tiyawag siya nagbalik biyan. Biyayta sinamuin Sa'ad ibn Abi Waqqas, law niya, ma huwa illa ma ra'ait. Mayroon bidabiya, amurin kita mo yan, ghaira anni, amurin yung point sa lagu-lagu mga katao tayong manghuran. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimin ghisha. Amo sadya law nin ako law niya, lialanuan kin pangatayan ko. Wayroon kabaakan din dialong pangatayan ko, hang sulag uno-uno, patay manghud ko, mga bangsa muslimin, ghisha. Pangdupang, pangakal, bang masatan nyo ini, pagtahon underground, waliyadu billah. Pagtahon underground, mga katao tayo manguran, imaksud niya, yakkalan, tipo, intay manghud niya. Nawayroon lang si Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an. Wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iya. Sarita lang niya, di ako magpangjangki, siyo-siyo, hangkatao, hakarayawan niya nugara kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lano sin pangatayan mga katao tayo manghuran. Pangadjian kato tanyo. Labi luba na rin yalaman simbulan Ramadan. Amuin. Mag-upiksa kita niyo sin ginahawaran tanyo. Maglano sin pangatayan. Sambay lahi Abdullah. Hadihillati balagat bik. Amo na yan long niya in hinang nakasampay kay mo paamuin panaksi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ikaw tausul ka na hindi pa dunya. Subhanallah. Amo na yan lano sin pangatayan. Hambuk riwayat mga katao tayo manguran in aki sinambuk sahabat ini Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an, la akhudu madja'i wa fi qalbi ghimrun ala ahad. Di ako law ni magtug sa hingga bang aun pa amuin igil jangki patay manghud ko muslim. Di ako matug, lanuan ko na yung pangatayan ko yato. Subhanallah mga katao tayo manguran. Nain ini mga katao tayo manghuran, amo na sa inimyumut-mut sin kita niyo katan, sumud palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nain kunsi niya yari na mga katao tayo manghuran, paglano sin pangatayan. In paglano sin pangatayan ini mga katao tayo manghuran, amo ini in amuin puunan sin kasanyangan bang tanyo sadya kaingatan sampai piagbasa sin mga ulama, jannatun qablal jannah, sulga daw diiha dunya, hari pa kaw makasud palong sulga adlaw kana-kana. May ta mga katao tayo manghuran, bang tanyo pandukahan marayawin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ani mga katao tayo manghuran, in mga tao sulga biyata sin Allah ta'ala halom Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutakabilin.
hari pa sila pasurun palom sin sulga, ihon sin Allah subhanahu wa ta'ala tangsuon day nga mga daghal nila in igil jangki, iku-iku biyayan. Ihon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari in kaunan nila halaw man sin sulga, mga magtaymangod nagkakasilasa, nag-uulong-iulungi, hataas ka kantil-kantilan, nag-aalup-ialupi, halaw rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang tanyo panduwahan marahin ayat mga katawtay manghuran, in tao halom sulga, halom kasanangan katambian, mayta in pangatayan nila sawasa malano mga katawtay manghuran. Sawab karna in pangatayan malumi in iyan tauway kasanyangan, masigpit in pangatayan niya. Apabila ang lumi day nga igil jangki. Sampai gaita simbaginda Ali radhiyallahu an, la rahata li hasud, wayroon kahayangan sin kabuhi sin tao majangki maigil wal iyadu billah. Wayroon mga katawtay manghuran, yat tuwin kuti biyan, yat tuwin panguntara biya diin ini kahayang biyan. Sabab sa kaba kakitaan niyan tay manghud niya, diatungan karayawan, magkuti na isab in pangatayan niya, sumigpit biyayan. Hawning kahayang sin biyayan. Na mga katawtay manghuran, hangkan na inigagnanan si mga ulama, jannatun qablal jannah. In pangatayan malano sawasa, in iyan sulra dan di dunya. Sabang malano in pangatayan mo, sawasa biyayan, mahayang in pikilan mo, subhanallah. Mahayang in laom sin daghal mo. Sa malano biyan ilom sin pangatayan mo biyan. Nabiyan mga katawtay manghuran, murah-murahan amuin hanugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pangatayan malano, labiluba na rin di halawman sin bulan Ramadan, sampai hala katibusan sin kabuhitan niyo, malano in pangatayan tanyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala, in sila ini na mga mano siya pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, palawman sin surat niya, tubtub din na sadya mga katawtay manghuran. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. So alhamdulillah mga palangwan hakama Islam, yung tuntad yung isa lingkat-lingkat pangadjaan katukbal sinamuk kurumulya iya Sheikh Abdus Sabon Muhaymin Shakili paliharan sin paglanok sin pangatayan. Alhamdulillah inadtuhay noon sa lingkat-lingkat pangadjaan pamatok kaya tungtungan marayaw, magbumfaad takula katon yung kataan karna na in paglanok sin pangatayan ini besin sambat niya hay doon amoy ini parsababan laong ta kaya tukila sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hamuk sahabi niya hi Sa'ad bin Abi Waqqas tiudlo niya biyayta hama kasahabatan kaibanan buhi-buhian pa in Sa'ad bin Abi Waqqas sin inyaon tausura karna sin lano sin pangatayan amoy way igil jangki halam sin pangatayan pagkahinya manusia. Nasawad to mga palawon hama Islam inyad to alhamdulillah suway na to upihan singuran in kakahinang laong ta sinambok sahabat si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo inna hinang parsababan tiket niya rakula palaman surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na siyara in nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hamasayad to parahal sibu-sibu katan nag-iibadat, nagsasambahayang, nagpupuasa, nagjazakat, iwan na singkatan pati bayhuan sin ibadat na hinang sin sila katan. Sumagawa siyara in niya tudlo si Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya bayta lang ngayon tao yan min ahlil jannah dahil mga tao surga para halyaon pa in Sa'ad bin Waqqas buhi-buhian. So inyad tukatan long ta inay nang sawawan amura in paglano sin pangatayan di siya magtuog at tawakan di siya kumulang pagkukulangan ni hawak turom hingga suway kakitaan niya malano in pangatayan niya rin haigil diyang kaya pagkahinya mason siya. So amo yan to mga palawon hama Islam in sa laggo ibadat mahinang tapatuhan Rabbul Alamin amon iuntay nigil diyang kaya pagkahita mano siya. So mamayta na injang ki ini mga palawon hama Islam biyamita si Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakum wal hasad hali tuod kamo dahil pagtakon pagjangki pag-igil diyang kaya pagkahinya mano siya. Mayta innal hasada karna long nin pag-igil diyang kiyan yakulul hasanat kaunon niya pupuron in karayawan mo kama takulun narul hatab
kamata pulun naral hatabya sin pagkaon sin kayo maun parungol niya. Meaning in karayawan ta, sin pagsambahayang ta, sin pagkiyamon layl ta, sin pagbasa ta Quran, sin pagpuasa buwan Ramadan, bang in kaonan ta maigil madyan kaya pagkayta manusia, mauwos pupuron sin pag-igil dyan kita in karayawan atawakan pahala sin ibadat takaibanan. Amo yan to in kangian sin pag-igil dyan ki. Nga sa wawin, ibang manano in pangatayan, maig in pag-igil, maig in pag-dyan ki. Salta salamat intay manghudta sin puhinga ta. Sa may ta na wayon igil dyan kaya pangatayan ta. So sumanyang in pagkahimo-kahimo, laliluwa tayo mga Muslim, bang wayon igil dyan kaya pangatayan mo. Sabihin ta, utara igil na pagkahin niya manusia, di siya mawaya, dumayaw yung pagkahin niya. Di siya mawaya, bang aon karewan, dumutong tayo manghud niya. Dito sabi ito, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa may ta, sakit dakula ini pangatayan sin manusia yung pag-igil dyan ki. Sakit dakula, may ta, bukon sakit dakula, na mapupun in karayawan mo. Iwan sa masinubok, buruhayin doon, atin niya, di kau sumanyang. Intao magigil, mangjajang niya pagkain niya, way kasanyangan niya dunya akhirat. Sa may ta, na sa kaino ang kikita niya karayawan hamok tayo manghud niya na mangiintanan niya, mangiimparasan niya. Sabi to, wayroon long ta kasanyangan sin pangatayan niya. Sa may ta, igil dyan kiti mo tuwah pangatayan niya. Hangkan na aniban sin kita niyo, mga parawan hakama Islam, na inbo nga sinamuin long ta malanuin pangatayan, malano masawasa in pangatayan, muna-muna papag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahuli papagkahin niya manusia, wayon igil dyan kiniya, na ingwa niya, masalamat intay manghud na rin kapuhingan niya. So, may ta, in Nabi sa na may ta, in Muslim sa bunal, tumtumon na to, mga panahon na kami Islam. In Muslim sa bunal, amo na hindi siya magpamuhinga pagkahin niya. Al-Muslimu, man salim al-Muslimu, namin lisanihi wayadi. In Muslim, matan patuhan rabul alamin, amo na, in salamat, intay manghud niya Muslim, day kapuhinga, sin lima niya, iwan puhinga, sin dila niya. So, in tao rin magpamuhinga, pagkahin niya, lakay rin harila, iwan rin halima niya, amo na in tao malanuin pangatayan. Bang malumin pangatayan niya, tanto rin niya mahinang inamun salamat, intay manghod niya rin harila niya, iwan sin puhinga, sinamun lima niya. Sa may ta, na mang sa agun-agun, bang siya kajangkyan na muktaw yaon, manghadya manjalin niya, igun sa undunin niya, matsinartarong ka niya, igun niya. Nasabihan to, wayrong kasanyan ng sintao yan. Na sa tingkat-tingkat pangadyan mga palawan hakama Islam hay doon kaya tukbal siguro kalasahan hangkan nakyabay takain na amok ding mga lang ta babae hajaman na kauna na matuyo mag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala, matuyo magsambahayang magkiyamul layl sampay kaya mayroon na inna pulana law sinambok sahaba na nga suha Nabi sallallahu alaihi wasallam lang na taqumu bil layl tusalli bil layl wa tasumun nahar, dum magtahajjud, dum magkiyamul layl, mawasag lang yung babayaon, magibadat pa Allah ta'ala. Wa tasumun nahar, adlaw isab, piyo puwasa ng kataan sin adlaw, doon nagkapardo at tawakan sunat, ang pupuasa dyan daw. Sa lang sinambok sahaba, panabi sallallahu alaihi wasallam, in problema lang namok babayaon, lang na innaha insya, tu'di jiranaha, bilisaniha, piyupuhinga niya, jajaluhag ka niya, diriwan na kamudaratan, in pangdaigbay niya, labay rin harila niya. Nalang si Nabi SAW, la khayra fiha, wayron karayawan sa babayan. Way karayawan niya, minsan pabihan kusong na mag-ibadat. Sampai siyempre si Nabi SAW, hiya finnar in siyayan, hitilakbo sin Allah Ta'ala, papinar ka jahannam. Na, uri sa nahinang, pasal singi sindila niya. Maita ni may dila niya, pasal bukon malano in pangatayan niya. Bukon malano in pangatayan niya. So, amo yan to mga palangon na kamay Islam, maglano kita sin pangatayan ta. Lanuan ta, muna rin kakasirikan, iwan long ta kakufuran, patuhan rabul alamin, mahuli lanuan ta in pangatayan ta. Dahil nga igil, dyan ki iwan katakabulan. Ayaw yan to hinangon ta, karna ini sa ngi lang ta sakit halong pangatayan, di man jari hipagsipat si mga tawbar iman, di siya sumanyang dunya lawi luwahan lawa kana. Amo yan to mga panahon ng Islam, in wasihat ka to sin agama Islam, in suway kita niyo maglano ding halong pagwa, in pagtaron paglano ding halong pagwa, namuna pangatayan lanuan ta. Lanuan ta in pangatayan ta, dayong hakasirikan, dayong hakakupuran, katakabulan, iwan sin lang ta pag-igil, pagjangki,
inyad to inshallah subhanahu wa ta'ala bang munahinang inyad to liano amin pangatayan mo muna na lumano sa sambay pagwa ayaw hadya ka maglano sinahwa law tamong ginhawawara mo yung lanuan mo mamayo ka wadlaod daw sa pangatayan mo nagkakabangan sing katakabulan nagkakabangan sing jingki iwan igil papagkay mo mano siya di adto kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna in long tapag iman atawakan in panawhid matan pa Allah subhanahu wa ta'ala tumubo hapangatayan sintaw wayron igil jam kinya pagkahinay manusia arapon bang impangatayan ta long ta malumi hakatakabulan hagi igil jam ki di suminop in pag-iman matan papangatayan sintiyap na mga katao sabmay ta in ilmo sinallahu ta'ala unto mo na sutsi di siya sumud atawakan maghula doon hapangatayan sintaw bardo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga palawan haramay Islam ang pawakto tato insyaallah subhanahu wa ta'ala kaya rungdungan na to sa reyo-reyo ni pangadjian sa wabmay ta na inyad tukatan bulan sang kato dakula amoy in long ta may nang nato pamintangan amo ding hamakis sa nasabot niya kain na si mga tao mag-igil dyan ki wayroon mahasil karewan hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala bukong ni mahal ka magsambahayang hadjakaw magzakat ka o magpuas sa bulan Ramadan atau akan magkiyamul layl minsan pa ito hinang may parkalayad to bang in ka igilan iwan dyan kihalang pangatayan mo rimaig mapupod mahansul malarak katanin ibadat mo karaywan sin ibadat mo maglawag ka sin pahala hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta pupod sin pagjingki mo in karaywan sin ibadat mo na aniban na to mga palawan hakam Islam nabiluwa yari kita bulan Ramadan ando magparano kita sin pangatayan ta magparayaw sin kakahinang tudyo po Allah subhanahu wa ta'ala damikyan mahuli pa mga pagkahitama siya sabab impagtao marayaw siya muna patuhan na bulalamin amo siya impagdayaw patuhan na bulalamin amo inya agad niya ang tataat siya hauno daakan sin Allah ta'ala kaniya mahuli suway ka marayaw hapagkahimamano siya muna lang tapamaas tay manghud mo pakaw kampung mo mayo masuok sampay papangdaigbay mo sampay lang ta pakatiluangan sin manusia amo yadto in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in yadto lang ta din mga sipat sa rayaw-rayaw sin mga tao lang ta nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala matan muslim patuhan rabbul alamin ang sabi ni mga paluham Islam miabot na inmaktusin kita niyo ipagbubuka mamaid na kami halapal ka sila sa wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam. Alhamdulillah.